Wandugu wapenzi, leo ni tariki 1 mwezi wa 4 mwaka 2026. Nawaza munaendelea nafata mauaji ambayo serikali ya Kinshasa na serikali ya Burundi inaendelea kufanya Minembwe. Usiku wa kuamkia leo tariki 1 mwezi wa 4 mwaka 2026, Ndayishimiye na Kisekedi waliamua kuingia ndani ya vifugo vya ndugu zetu wa Nyamurenge, kupiga ngombe zote, kuua. Leo wanaua ngombe zaidi ya 58, zote wanaua. Bado ngombe za kuumia, bado ngombe zingine ambao zimekimbia ndani ya pori zinaumia. Juzi tariki 29 waliiba ngombe 41. Serikali ya Burundi na wamajimaji waliingia ndani ya vifugo vya ngombe za ndugu zetu wa Nyamurenge, wakaiba ngombe 41, wakaiba wakateremsha. Tariki 30 walipigisha tena drone wakaua zingine ngombe kama 18. Basi mauaji inaendelea kabisa, na muda huu niko nawaambia nyumba za Wanyamurenge zinaendelea na kubomolewa na kompora za etetu na drone vile vile. Wako napiga nyumba moja kwa moja ngambo za Kalingi na sehemu za Gakenke na sehemu za Bidego. Tuko tunalanse apele ku communauté internationale waone hii mambo ambayo iko naendelea nafanyika Minembwe. Watu wanaisha, ngombe zinaisha. Ni mambo ya huzuni sana kwa serikali ya wauaji, kwa uongozi ya Kinshasa, uongozi ya wauaji, regime ya wauaji. Ni mambo ya huzuni sana. Asante.